Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Agency for Sustainable Development Initiative Kalawan Shakmat ban penbena ba halor kajing Pynkynriah yaki Lynti ban Mareh nak benta ka Shillong Run 10K arjar arpusau kabanong hakalai tarik unailar arjar arpusau hakapol sunsteng bin step kani kajing Mareh kan sedang no badru ban penkut haphalau jong usoso tham auditorium kani kajing Pynkynriah no na parking lot pulu kadai na kadau kajing tengku ban ka Durand kap kaban sedang hakani kanong ba nadu ka ar tarik unailar arjar arpusau Hajawa Harlar Nehru Stadium. Kapang pedeng jong kani kalong run with different abilities. Hakaba kajing temu kalong ban pensngu thu ikijing bat ya kajing long ringkat dor ki brio badan jing duna ki dekhotmet bat ru ban penmi pisa ya ki ling khatre ki ba kasinot kala seng nak benta ki khana ki badan ki jing duna ki dekhotmet kata kamairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School kabadan hamairang ka Community Based Rehabilitation Center kabadan hamairang bat Reverend Amir Kha School for Disabled kabadan hamaulai mauro trong các KGP sinan sati an play kong primaro ki media ke bay don kat mani kan ko wat jikot kerke dengan press conference and then hila don kat mani nak taman a ya dengan jikot shai cek pai ma kan tam ko bidai ban ke Shillong ron dan ke azar sa tikumang ila one shafi in baju tayo ki berdak Hakabagi pentip bagi Shillong Run 10K 2024 kan long hakalai trik ke jong benai August jong new stem Henry ke jing one part ke jong ni hakin por ke long naga benta bagadar katu ani ke jing kelang hakabi day bat ke jing penbet jong ni Shillong Run bat kata ke day haga venue bat kunjur rumah ke root hakabi day bat ke Lynti ke bagi nong Mareh ki Mareh Di kumpa kalong benchmark labu bagi jing sedang kan day nanti na parking lot kepada 20 di beri nomor ke jing tiku bat ke Durand kop nilai go jing tip nagi board penyat jong ke district administration yang kebagi hapan shift yang venue ke jong ni di kumta ni hapan yang Pynkynriah no yang kenika venue harga minute ke bakhadu pada kita ni sedang no nasi central library tiga ni kalong ke jing tip ke baru ki participants tinggal jong kenika media ke Lynti ke bagi dengan Mareh kan sedang nasi central library kumbang nilai penbet harga conference ke press conference ke berdebat bagi dan Afsdi root ke way nam tadi junior ke way nam tadi senior dengan persong shwa ya ke Lynti nak bentar ke junior bat kunjuru nak bentar ke person with disabilities PWD ki kan sedang nanti nasi central library bat ke meet DC office AG office bat nanti ke sayad Syakaman additional secretariat in meet Mareh nanti kita sampai dahan kiti but dahan kiti kita ke main point Namar bahagian kita splitting yang bagi split ke senior bagi ki junior nampak dahan kiti kita adbet bagi meet Don Bosco but Don Bosco square kita meet Pom Game nanti St. Anthony's College kita meet all year review nanti additional secretariat kita berikut yang State Central Library. Kata kita root nak bertaki junior but nak bertaki person with disabilities. Kemudian below 15 years but person with disabilities. Dan nak bertaki senior but kemudian 15 years and above. Kerut nak bertaki joki kalau ingin sedang di State Central Library. But ingin meet untuk DC office, nanti ingin march AG office, nanti just additional secretariat also barik pada dan kita kita melihat direct berpoin dalam Moscow, regional control, yang kita poin ke St. Anthony's College, nanti kita poin ke Fire Brigade, kita nak yang jadi support light craft this point, nanti kita poin dalam Moscow, pada dalam Moscow kita menarik ke yang keempat, harus kita poin Shillong College, pada Shillong College kita nak yang tu Lynti nak Shillong Commerce, pada kita meet yang BK Bajuria. Tapi kita berjuria kita ni suffer long, but na suffer long kita itu Lynti puluh hadu orang puluh besar, but puluh besar kita large yang kita boleh hampo Majestic Hotel, na Orchid Hotel, nanti kita boleh State Convention, pada State Convention kita ke second water point, nanti ni Chicago Baptist, all India Radio, additional secretariat, but ni pun ke State Central Library. Kita tahu ini baru ini stem kalau kita ya baru ini timing chip but way ke machine ke record ya timing ke jongki
finishing but starting in Go State Central Library, but we back in Go Shillong Commerce, Hakaba country given the timing to join Kinong Mareh. The go away the part na participants kalau Kinong Snow A dari kecil berkelah igarut, Hakaba day but Kinong Mareh, but kaba ada kaba part mangyawang pet State Central Library, the part ibaro ki participants, Kinong kibawan ra kali dan ki diskuti ki jong ki dan ki asya ka tu belas Bagi nak mendorong jemput Central Library, kita nak pendiang stretch sejak Olsi. Di brain ini kali bagi kita nak mendorong jemput Central Library pendiang dekat pas tadi kat juga ni kali kita harapan di badan duty yang berbeda dengan Shillong kita nak mendorong jemput Central Library. Brain ini part di bawah di participants begitu hamil sebagai. Tiga suap dan reminder di participants ni semua bagian registration tersebut dan range kuat to remind the participants baru pengindan kejeng I yang ini t-shirt pada tunjuk chest number la shai pada sini untuk lightweight trip ke August pada lightweight trip Julai pada trip August akan bagi sam yang ini t-shirt pada tunjuk your chest number untuk yang depan participants membership nanti di sidang office ke badan hajam juga school KJP dan upor kami beje ada upor san beje jamlian itu semua membership yang ini t-shirt pada kunjur yang chest number itu kau mengalah pong atau ke press conference betul dia bentuk sedang di haru agak beda pada nak bertanya participant pada kita dari refreshment agak bagian apa pun chest number jongki nama base nalor chest number in I refreshment nak bertanya paro participants kibuan Malaysia mentah dari Shillong run di Shillong run jadi yang sedang ia kan ada sedang azar katway kejut hu jongka ke long way bangin pensung hu yang kejut bagi kejut long Mareh dor jadi priu di badan kejut na department kemaar dia kejut hu ke long di penong yang dari run dan penifan yang di project ke sinar kemaar tracker pam nak bentar di kena di badan kejut na department kita lightly di project ke train nak bentar joki Kawai ke Kemairang Media Jyoti Inclusive Secondary School kemudian Kemairang Kemahan part ke Community Based Rehabilitation Center kemudian Kemairang Part kebalai ke Reverend American School for the Disabled kemudian Tayang Hamolai Morong Kini kita lain di project Sinar yang pakai SCLT Ketre Hagabai dari Part Kini di Beliau kemudian Kejiduna Lagi di Konvent dan di Person with Disabilities